Ćao, pozdravlja vas Đubre. Imam nove specijalne efekte pošto sam preljen da napravim ikakav intro. Našao sam jedan stari hamburger koji mi proizvodi odlične zvukove. Ovaj put se nalazim u jednoj indie igri, zove se Muddy Heights. Ostavit ću vam zapravo u opisu videa. Biće link gdje možete zapravo besplatno isprobati igru. Radi se o indie igri, mislim da je totalna boleština, ali baš me zanima kako će ovo ispast. Vidite ove karaktere kakve imamo, pošto sami intro mi ništa ne govori o igri, idemo CC Space da vidimo, znači kontrole. Imat ćemo vjerovatno kupovinu nekakvih stvari, pošto vidim da na lijevom kliku nam je Select by kamera. Vrlo jednostavne kontrole, ništa, idemo dalje. Evo nas. Juj, koje boje. Pošto se radi o besplatnoj indie igri, vidite da grafika neće biti nešto pretjerano bajna, ali mislim da su simpatične boje. Šta sam jeo? Sandvič. Imamo nekakve novce, ali nemamo sad ništa novaca, možemo kupovati. Evo imamo, vidite, imamo burger jedan. Odlično, evo ga. Sve dođe 500 te valute, nemam pojma šta je ovo. Imamo s gornje desne strane nekakve ispisane tajne, možda je to za levele. Iz donje desne strane koje je radio na igri, a ja izgledam koji iz horora i tu se, kako mi se čini, drže se za stomak. Šta imamo? Stepenice do WC-a. Go poop. Je li ovo moguće da ćemo mi moći poop? Ajde sam ja provjerim. Da ne. Ovo mi je uljepšalo dan. Moću srat po ljudima sa zgrade. Sa resetiram, vjerojatno će biti sa razmah. Sad ne znam jel treba nam biti što jače crvenije, ali ajde probamo u crvenoj zoni pogoditi. Jel možemo micat? Da, možemo micat sa VA sada. Slow motion. Jao, koje sam sranje napravio. Aha, dobili smo 530 love za ovu glupost. Da vidimo sad šta ja mogu. Mogu micat kameru? Ne mogu vjerovati, napravio sam pokolj s ovim jednim malim govnetom. Da, evo. Sve nestalo. Nesto promet. Možemo sa R resetirati level. Ništa da ja probam resetirati level, jer će nam ostati lova, oće. Mogli je kupiti sad burger. Evo, izgubili smo lovu. Znači, vjerovatno će nam ovo biti kao neka pojačanja za karaktera. Ništa, idemo sljedeće ispaliti, probat ću sad slabije naciljat. Samo da sačekam da dođe gužva, sad mi nije jasno jel ima razlike koje ljude gađam, pošto vidimo crvenih, bijelih, plavih. Ništa, idemo mi ispaliti jednog ono. Kako god to čudno zvučalo. Ja, fullo sam. Jel može na njih? Da. Koliko sam ih pogodio? 1595. Da vidimo kameru. Koja scena. Ovo je pravi horor. 1120, ništa, da resetiramo level, da kupimo sad nešto fino. Cotton candy, to je ona, kak se zove, onaj šećerna vuna. Znači, učinit će nam da je naše govno lakše. Moram to svakako kupiti i ostalo nam je 620, da vidimo papriku. Odlično, napravit će nam efekt da nam napravi kao jaču, tu eksploziju, jaču štetu. Ništa, idemo sljedeće izbaciti. Mogu bi još malo slabije, ali vjerovatno ako slabije bacim neće toliko brzinu imati. Možda i to faktor. Ne. To, šta, slip sam dobio. Ja, ovo sam u prsa pogodio. 2000. A da, to se zbraja s ovim zadnjim što sam zapravo imao. Ništa, da resetiramo level, da vidimo kakvih najboljih stvari sad to ima. Big burrito. Napravit će da nam bude veće govno. Nevjerovatno. Ništa, uzet ću sad to. Evo imamo piletinu. Znači, bit će brže. Mlijeko. Rans će nam dati. Znači, napravit će veću štetu. Bolje će se razliti. Ne mogu vjerovati. Imamo žvaku. Znači, bolje će odskakat. Super. Uzet ću žvaku, ali da vidim koliko imam love.
Vjerojatno ne mogu, možda moram po redu. A ne, imam još 170 novaca, da ja skroz gledam na ovaj skor gornji. Ništa, idemo probati još jednom da vidimo ja će imat bolji efekt. Malo sam slabije izbacio, sada vidimo. Ne, to! Splet, 100 bodova. Ajde, puši. Ne, malo mi odsklizalo sa strane, jo. Nevjerovatno, ovo malo govno čak ima nekakvu fiziku. Ništa, da resetiram, sad imamo 990, šta je još kukuruz? Zapravo daje nam jači skor i više novaca. Ništa, mogu bi uzeti mlijeko zato što će u pravilu napraviti veću štetu. Više će se razliti u svakom slučaju. Ništa, sada još jedno bacim. Ali. Koliko? A nije, evo, jedva možda 1000. Koja igra, još uvijek se ne mogu načuti ovom svom liku, što ima nekakav ogroman smile. Njiša se nekako čudno glavom, drži se za stomak i sa strane imamo neki mali objekt. Evo, tu sam otključao nekakve tajne, vjerojatno što više otključavamo ove hrane, vjerojatno veće skorove dobijamo nekakve tajne, ne znam. Vjerojatno ćemo otvarati, možda ima i posebnih levela. Tako da, ako se želite isprobati, meni je definitivno bila zabavna igra. Pogledajte u opisu videa i uživajte.